Olah. Banyak kiki. Oke, karena kemarin game-game horor dan ada yang menakutkan for kita, jadi kita mau coba game yang enak menakutkan. Banyak teman-teman suruh bermain ini, pak kita coba kata. Dan kita selalu ya ini dorong youtuber lain udah bermain. Dorong nintok kiapas bermain rupa setengah mati dong. Padahal ini gampang sekali. Ini kan game cuma naik-naik tuh. Lihat kita bah freestyle. Kita tes kemarin DP controller. Jadi ini cuma naik-naik di puncak hehehe. Tanpa lama-lama mari orang langsung main. Ini kan gampang sekali sebenarnya ini. Oke, mari mulai. Lihat. Tunggu gampang. Belum. Mouse ini no. Gampang sob. Tunggu ya. Dia nih. Belum. Am I recording? Yes, I am. Rasa. All right. Thanks for coming with me on this trip. And I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry. I'll save your progress, always. Even your mistakes. You have to. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. Gampang sekali. The author of that game was Jazzoid, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ada sengaja sejatuh dulu dan ini ribut sekali. Kita mesti mati bagaimana? Biar nanti dia ulang kali ribut. Pokoknya jangan mau make. Kemarin tapi ada veto karena mau make di video banyak. Kong tapi bilang jangan pakai ini topeng karena ada tulisan Tuhan yang pantas jelaskan bahwa ini bukan Tuhan yang kalian maksud. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. 25.000. Sebenarnya kalau kita pakai emas mahal sih sudah tadi sih ini sebenarnya. Ya. Oke. Pasti bisa lah. Gampang. Permainan begini. Kita freestyle. Tunggu. Rasa. Boleh lah, masa nek boleh. Majang Bang jago ini. Oh iya, Tom bilang jangan khawatir kita main game tidak selalu main begini, tetap masih ada lagu-lagu keluar kan baru-baru ada kalau terang udah keluar lagu di negatif 1. Jadi tetap kita keluar lagu. Ini cuma pengisi luang dan pengisi AdSense, iya kan? Kenapa dia? ABN.
Salah. Wuhu. Sorry about that. Mouse ini. Keseduga salah beli kok yang 25.000 ini no. Belum. Pemanasan ini baru betul ya. Lihat. Tadi itu supaya menghibur penghuni kan. Padahal sebenarnya enggak begitu tapi cara bermain. Lihat kok ini. Lihat. Lihat main ya. Tuh. Oke. Bisa lihat tuh. Lihat. Tarik sayang. Cut itu lihat ini cara profesional bermain. Dirasang ini yang memakai Bian. Kok nggak bisa salah ini mouse. Nah, ada tantangan nih game. Belum. Ini dia. Lihat Oke. Terlalu apa deh mouse ini Stono? Terlalu sensitif. Coba. Ini Toh, terlalu sensitif DP mouse. Toh, gampang sekali. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Mas sudah dengar tampil lagu baru tuh? Apa kita dapat judul Cyber? Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Mana kuat no? Sini tuh bercerita sih begitu model. Gampang kok mana ini. Jangan khawatir. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Ini baru permainan. Up. Jangan memakai. Belum menyerah. Saya tidak seperti YouTuber itu. Karena saya mempunyai jalan ninja saya.
Saya tidak seperti YouTuber yang kalian lihat itu. Permainan saya sangat berbeda. Di sini adalah skill yang utama. Lihat. Di sini adalah skill yang utama, baby. Saya tidak seperti yang kalian. Saya adalah YouTuber terbaik sepanjang masa. YouTuber gamer. Gamer YouTuber. YouTuber gamer. Gaming YouTuber. Gaming YouTuber. YouTuber gaming. Saya mana dapat dengar suara. Ketika ini saudara-saudara sekalian, kita semua keluar juga tapi jurus di sini Stone. Mar banyak orang kok semua tahu no tapi trik. Sebenarnya nak begini tapi cara bermain. Keluar le semua banyak orang lihat le. Mar jauh juga ada ciri. Tadi kok ada lantaran debatannya itu no. Lagu negatif 1. Daba bilang itu cuk. Kali kita bilang cukai. Gimana dia kalau nak membanai kan dia cuma taruh begini. Tak bertanya kata itu. Kasih tahu sih. Cuma pura-pura dia tahu. You can hit the escape key if you need to change the mouse sensitivity. Iya, sudah tes udah ganti. Diam mana? Kita tahu profesional. Toh? Aku mau tahu apa so? Nah itu tahu. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Diam kok dulu ngana. Lihat ini, Mana gua mau ni gua. I feel within me a peace above all earthly dignities, a still and quiet. Pokoknya jangan bikin tamara aja no. Itu William cuma Shakespeare. bilang. Terus semua keluar tapi kita kalau cuma mau naik gampang sebenarnya. Tunggu baby. Kabar? Tuh mouse no tapi terseduga mouse salah. Oke, tarik sini langsung sebelah. Kong begitu. Masa? Tarik. Oh, masa kok dia bapele begitu no? Belum. Toh. Mouse murahan ini no. Sebenarnya kan tapi skill kan nak begini sekali tuh. Wow, segampang kok menaik. Kira kita hitung sekali so ini, nggak mungkin dong. Toh. So bilang kita so lincah. Memang lincah sih. Maksudnya.
Masa kok itu bapele di situ? Seharusnya kan ini boleh. Sekarang bagian yang bicara. Lihat. Woi. Jangan harap kita gampang, baby. As. You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Okay. Oh. Oh iya, kita bikin lagu, gue tidak lupa. Kita bikin lagu dulu ya. Soalnya ada lagu mau bikin. See you when you see me.